Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Mu mutima wa Afurika y'Iburasirazuba hari igihugu gikomeje kuba ihuriro ry'inama zikomeye ku rwego mpuzamahanga, igihugu gikomeje gukurura abayobozi, abashoramari n'impuguke ziturutse ku mpande zose z'isi. Ni u Rwanda. Mu gitondo cyari gituje ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali Kanombe, amaso y'abanyamakuru, abashinzwe protocole n'abakurikiranira hafi diplomasi ya Afurika yose yarahanzwe mu kirere. Indege y'umukuru w'igihugu cya Tanzania yari imaze iminota mike yerekeje i Kigali. Nyuma y'akanya gato indege isesekara ku butaka bw'u Rwanda. Abantu benshi bahise batangira kwibaza bati ese uru ruzinduko ruvuze iki? Kuki perezida wa Tanzania haje mu Rwanda muri ibi bihe? Ni ayahe masezerano ashobora kuvamo? Ese Afurika iri kwerekeza he mu bijyanye n'ingufu n'ubufatanye? Uwo wari ugeze i Kigali ni Samia Suluhu Hassan, umwe mu bagore bake bayoboye ibihugu bya Afurika kandi bakomeje kugira uruhare rukomeye muri diplomasi y'umugabane. Uruzinduko rwe ntirwari rusanzwe, rwaje mu gihe Afurika iri gushaka ibisubizo by'ibibazo bikomeye birimo ikibazo cy'ingufu z'amashanyarazi, iterambere ry'inganda, ubushomeri bw'urubyiruko ndetse n'ihindagurika ry'ikirere. Mu gihe ibihugu byinshi byateye imbere bikoresha ingufu za nukiliya mu kongera amashanyarazi no guteza imbere ikoranabuhanga, Afurika nayo iri gutangira gutekereza uko yakwifashisha izi ngufu mu buryo bwizewe kandi burambye. Ni muri urwo rwego i Kigali hateraniye inama yiswe NEISA, Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Inama yahuje abayobozi bakuru b'ibihugu, impuguke mpuzamahanga n'ibigo bikomeye byiga ku ngufu za atomike. Ariko inyuma y'iyi nama hari inkuru ndende y'umubano uri gukomera hagati y'u Rwanda na Tanzania, inkuru y'ubucuti, inkuru y'iterambere, inkuru y'icyerekezo gishya cya Afurika. Ubwo indege ya Perezida Samia Suluhu Hassan yageraga ku kibuga cy'indege cya Kigali, yakiriwe mu buryo bw'icyubahiro bukomeye. Abashinzwe umutekano bari bahagaze neza, abakozi ba protocole bari biteguye, buri kimwe cyari ku murongo. Ibendera rya Tanzania ryazamurwaga iruhande rw'iry'u Rwanda. Perezida Samia Suluhu Hassan yakiriwe na Dr. Yusta Kayitesi, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Amashusho y'uyu muyobozi wa Tanzania asuhuza abayobozi b'u Rwanda yahise akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru byo muri Afurika. Benshi batangajwe n'uburyo Kigali ikomeje kwakira inama mpuzamahanga zikomeye. Abasesenguzi bavuga ko kuba abayobozi bakomeye bahitamo Kigali nk'ahabera inama mpuzamahanga bigaragaza icyizere amahanga afitiye u Rwanda. Mu myaka ishize u Rwanda rwashoye imari nyinshi mu bikorwa remezo birimo amavuriro agezweho, amahoteli y'inyenyeri nyinshi, umutekano, ikoranabuhanga ndetse n'ubwikorezi bwo mu kirere. Ibi byose byatumye Kigali iba umwe mu mijyi ikunze kwakira inama zikomeye muri Afurika. Mbere yo gukomeza ni ngombwa kumenya neza uyu muperezida uri gukurura amaso ya Afurika. Samia Suluhu Hassan yavukiye muri Zanzibar, yinjiye muri politike afite intego yo kuzamura imibereho y'abaturage no guteza imbere uruhare rw'umugore mu buyobozi. Mu mwaka w'ibihumbi 2021, nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli, Samia Suluhu Hassan yahise aba perezida wa Tanzania. Byari amateka akomeye kuko yabaye umugore wa mbere uyoboye Tanzania. Mu gihe hari abashidikanyaga ku bushobozi bwe, yaje gutungura benshi. Yashyize imbere ubukungu, diplomasi, ubuhahirane, ubukerarugendo ndetse no kongera umubano wa Tanzania n'ibindi bihugu. Uyu munsi Samia Suluhu Hassan afatwa nk'umwe mu bayobozi bafite ijambo rikomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Samia ntiyaje mu Rwanda mu biruhuko, yaje yitabiriye inama ya NEISA.
NEISA ni ihuriro rihuza abahanga mu bya siyanse, impuguke mu ngufu, abayobozi b'ibihugu ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Intego nyamukuru y'iyi nama ni ukurebera hamwe uko Afurika yakwifashisha ingufu za nukiliya mu kongera amashanyarazi, mu guteza imbere inganda, gufasha ubuvuzi, guteza imbere ubushakashatsi no guhanga udushya. Uyu munsi Afurika iracyafite ikibazo gikomeye cy'ingufu. Hari ibihugu byinshi abaturage batabona amashanyarazi ahagije. Inganda nyinshi ntizikora neza kubera ikibazo cy'ingufu nke. Abahanga bavuga ko niba Afurika ishaka gutera imbere byihuse, igomba gushora imari mu ngufu zihagije kandi zirambye. Niho haturuka igitekerezo rero cyo gukoresha ingufu za nukiliya. Abantu benshi bumva ijambo nukiliya bagahita batekereza intwaro cyangwa ibisasu, ariko mu by'ukuri ingufu za nukiliya zifite uruhare runini mu iterambere ry'ibihugu byinshi. Ibihugu nk'Ubufaransa, Amerika, Ubushinwa n'Uburusiya bikoresha izi ngufu mu gukora amashanyarazi menshi. Izindi ngufu zifasha gukora amashanyarazi adahenze cyane, kugabanya imyuka yangiza ikirere, guteza imbere ubuvuzi no gukora ubushakashatsi bwa siyansi. Afurika nayo iri gutangira gutekereza kuri iri koranabuhanga, ariko hari ibibazo byinshi. Ese Afurika iriteguye? Ese umutekano uzaba uhagije? Ese abaturage bazabyumva? Ese ibihugu bifite ubushobozi bwo kubicunga? Nibyo byaganiriweho muri NEISA. Kwamamaza uru ruzinduko ntibyari gusa ku nama ya NEISA. Hari n'indi nkuru ikomeye iri inyuma yabyo, umubano hagati y'u Rwanda na Tanzania. Mu myaka myinshi ishize ibi bihugu byombi byubatse umubano ushingiye ku bwubahane, ubucuti, ubuhahirane n'umutekano. Tanzania ni kimwe mu bihugu bifitiye akamaro gakomeye u Rwanda mu bucuruzi. Icyambu cya Dar es Salaam ni inzira ikomeye u Rwanda rukoresha mu kwakira no kohereza ibicuruzwa. Imihanda ya gari ya moshi n'ubwikorezi bwo mu kirere bikomeje guhuza ibi bihugu kurushaho. Perezida Paul Kagame na Perezida Samia Suluhu bagiye bagirana ibiganiro bitandukanye bigamije guteza imbere uwo mubano. Mu minsi mike mbere y'uru ruzinduko, Perezida Paul Kagame yari yasuye Tanzania. Ibi byatumye benshi bavuga ko umubano wa Kigali na Dodoma uri gukomeza gukomera. Iyi nama ntiyari iy'u Rwanda na Tanzania gusa, yari yitabiriwe n'abandi banyacyubahiro bakomeye barimo Fore Esozim na Nyasimbe, Ali Mahamane Zeyine ndetse na Rafael Mariano Grossi. Hari kandi impuguke zikomeye ku rwego rw'isi mu bijyanye n'ingufu za atomike. Ibi byagaragaje ko Afurika iri kugenda ifatwa nk'umugabane ufite ahazaza mu ikoranabuhanga n'ingufu. Uyu munsi iyo bavuga imijyi yakira inama zikomeye muri Afurika, Kigali iza mu ya mbere. Abashyitsi benshi bavuga ko umutekano, isuku, ibikorwa remezo n'imitangire ya serivisi ari byo bituma Kigali ikomeza gukurura inama mpuzamahanga. Ibi bituma igihugu cyunguka amadovize, ishoramari, akazi ku rubyiruko ndetse no kwamamaza igihugu ku rwego mpuzamahanga. Uruzinduko rwa Perezida Samia Suluhu Hassan mu Rwanda rwari rurenze cyane inama isanzwe. Rwagaragaje Afurika iri kugenda yubaka ubucuti, ubumwe, ubufatanye n'icyerekezo kimwe. Mu gihe isi ihanganye n'ibibazo byinshi, Afurika nayo iri gushaka ibisubizo biyikomokaho, kandi ibyo ntibishoboka igihe ibihugu bidakorana. Iyo abayobozi basura ibihugu by'abaturanyi, iyo bagirana ibiganiro, iyo basangira ibitekerezo n'imishinga, haba hubakwa icyizere hagati y'abaturage babo. U Rwanda na Tanzania bikomeje kwereka Afurika ko umubano mwiza hagati y'ibihugu ushobora kubyara amahoro, iterambere n'ubukungu bukomeye. Ni umuco mwiza Afurika ikeneye gukomeza kwimakaza, kuko ejo hazaza ntihazubakwa n'amagambo gusa, hazubakwa n'ubufatanye, icyizere n'ubucuti hagati y'ibihugu byacu.
Nshuti bakunzi bacu rero naha ducukirije inkuru yacu, turabashimiye kuba mukomeje kudukurikira. Mwibuke kuduha ibitekerezo ahagenewe kujya comments, muduhe kandi like, hanyuma abadusuye bwa mbere muduhe subscribe. Mwari kumwe na Fidèle de Jesus, iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane, ciao ciao. Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Viwandani na hata mashambani, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde.